bidasubirwaho M23 yafashe Goma. Abakozi ba MONUSCO bose bari guhungira mu Rwanda, abandi basirikare bari gushira intwaro hasi kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bubahiriza ibyo M23 yari yabasabye. Ndagusuhuje kandi waramutse bivanye naho uri, wiriwe bivanye naho uri, ndagusuhuje rero nguhaye ikaze. Ngiye nitwa Mr Bin, itarengeje promoter ntago riba ryuzuye. Iyi ni Bin Empire. Muri the update nkuko nabibabwiraga ku munsi w'ejo, nababwiraga ko Goma uko bigaragara iri bufatwe mwari no joro, koko byaje kugenda gutyo. M23 iza gusohora itangazo imenyesha ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo n'abandi bose bafatikanyije gushyira intwaro hasi, hanyuma ibarangira ikibuga bagomba kujyaho cya stade. Bamara kukijyaho bagatanga intwaro zabo, barangiza kuzitanga bakazihereza MONUSCO bakarambika. MONUSCO iratangaza ko imaze kwakira abasirikare 500 bemeye gutanga intwaro zabo ku bushake. Noneho abandi basirikare harimo n'imitwe ya FDL iri gusahura abantu na za Wazalendo n'abasigaye mu misozi batari muri Goma hasi, bo bakomeje kurasana. Ariko gahunda ihari kuri M23 nuko igiye ishaka guhita ikurikizaho umujyi wa Bukavu uri uherereye muri Kivu y'Amajyepfo. N'umujyi wa Bukavu yegeranye n'akarere ka Rusizi mu Rwanda. Bivugwa ko bamwe no mu basirikare ba M23 bamaje kwegera ikibuga cya Kibumba. Ikibuga kiri muri Kibumba ni ikibuga cy'indege ingabo z'u Burundi n'iza Tanzania zikunda gucaho kuzije. Biravugwa ko barashaka ko icyo kibuga nibamara kugifata ndetse bagashaka uburyo bafata na Bukavu, baraba baciye intege ingabo z'u Burundi n'iza Tanzania zagaza ziza gutanga umusada, kuko ntago bafite gahunda yo guhagarara Goma. Bare bavuze ko nta ngendo zo mu kirere z'indege zigomba kugigoma, ndetse no nta n'ubwato bukwiye guca mu Kivu. Ibyo byose nibyo tugiye kuganiraho, tugiye kuvugaho, mbabwira uburyo byagenze. Wowe niba warakanze subscribe warakoze cyane, ndagushimiye nguha update umunsi ku munsi. Muri iya update ya none rero nkubwire ko nibura umufana wa M23 bidasubirwaho M23 yafashe Goma, iri gukora icyo bita guscreeninga umujyi wa Goma. Iri kugenda ikora ibyo benshi batangira kwibaza se bundi ifashe umujyi bigenza gute. Ikora icyo bita guscreeninga kubera ko iragenda igahita ivuga ati nta haduyi yihishe mu bantu, ikishobora kuba yambaye uniforme ikihisha. Hanyuma M23 yamaje gutangaza ko yafashe umujyi wa Goma, ariko bitari officiel, ntabwo bitangaje ivuga ngo yego twawufashe byanyabyo. Ariko itangazo yasohoye mu kanya rivuga ko abaturage batuye Goma bakwiye gutuza ku mujyi ubu ngubu uri kugenzurwa mu mahoro, kandi ko ibintu byose biri gukorwa mu mahoro, nta kavuyo kabayemo. Ati mwese mutuze, ubu Goma yose turayigenzura. Ariko ntabwo barasohoye itangazo nyine babivuge ngo twayifashe byanyabyo, ariko igihari cyo byarangiye kuko Goma bari kuyigenzura. M23 iri kugenzura Goma. Mu maguru mashya, umusozi wa Kanyabayanga wamajije gufatwa nawo n'ikibuga cy'indege cyo ku munsi w'ejo. Nayo babwiyeho ko nawo cyamaje gufatwa. Ubu ngubu abakozi ba MONUSCO bose bazindukiye ku mupaka wa Gandi bariyeri, bose bagenda bahungira mu Rwanda. Bari guhungira mu Rwanda kugira ngo babone inzira. Bose bari guteza abantu bari kuvuga ngo u Rwanda ruri gutabara, aho ya u Rwanda ruri kwakira abantu, kuko abantu bose bari kwinjira nabari guteza. U Rwanda rwabazaniye amabisi ya Ritiko yo kubatwara akabajyana Kindi bari kwinjira bakabasaka, bamara kubasaka bagakomeza, ariko bakinjira bateje ku mupaka. Bari bafite ibyangombwa cyane aba MONUSCO nyine bafite ibyangombwa bibemerera kugenda. Basabye uburenganzira u Rwanda bwo kwinjira bagaca mu Rwanda nyine kugira ngo baze kubona inzira zibacyura neza.
nk'uko bivugwa kandi bigakomeza kunugwanugwa nuko M23 itafite gahunda yo kuza guhagarara. Ikindi abantu bari kuvuga ngo M23 irafata Goma hanyuma yicare ituze, ntago bizakunda. Nanga uriya wa AFC barabivanze na M23, buriya M23 yohe ifashe Goma igafata ubutaka bwayo igacyura abaturage b'abakongomani bavuga ikinyarwanda, ikabacyura bakaza muri Kongo bakayiha ubutaka bwayo yatuza, ikaburinda igatuza. Ariko se Nanga ntago yatuza, kuko abasesenguzi bavuga ko Nanga we ikintu ashaka no gukuraho ubutegetsi, kubera ko ntago yasubira Kinshasa kandi ahafite imitungo myinshi kandi baramuhemukiye baramwirukana. Mu kumwirukana Nanga rero ntago yasubirayo aka kanya, ahubwo ikintu washaka Nanga no gukuraho ubutegetsi. Niyo mpamvu M23 nta gahunda yo guhagarara ifite, no gupambaka paka bakagwana paka bari gushaka kuza gufata Kivu y'amajyepfo ko Kivu ya ruguru yo bayifashe, ahubwo bari gushaka gufata na Kivu y'amajyepfo no bakontorere iki gice cyo kigana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagifate. Nibamara kugifata cyose bameze neza, hanyuma bahite babona gutangira gukontorora, bakomeza hakujya bubaka ibintu bikomeye cyane. Nkuko twakomeje kubibabwira ejo nababwiye, ndababwira ngo ubu ngubu ikibuga cy'indege n'ahandi hantu hose ubwo hamaje gukontororwa M23 mu ijoro irarari hafashe. Kandi koko niko byagenze, mu masaa 9 yarirangije gufata umujyi, abandi basikaye bose bari kurambika intwaro, abandi bari kwambura bakirukanka bakazicikana. nuko bimeze niyo makuru ahari kugeza amaginga ya wamenya ko ubu M23 iri muri Goma. Yavuze ko kandi igiye gusubizaho amashanyarazi ayangiritse. Abatekinisiye ba M23 igiye gushaka abatekinisiye isubizaho amashanyarazi, umujyi wongere ube umujyi, hanyuma ibintu bikomeze kugenda neza, kuko ibikorwa remezo byari byangirijwe n'intambara nkuko byari byasabwe ku mpande zose, yaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 byasabye ko ubundi batagomba kurwanira Goma. Niyo mpamvu M23 yatanze amahitamo ku basirikare bahari ngo barambike intwaro hasi bigendere, hanyuma ibone uburyo ifata umujyi neza iwukontorore. Ariko FDLR na Wazalendo bo bakomeje kwiba abaturage, kuko mu mashusho yagaragaye binagaragara biba abaturage ndetse bakanarasa abaturage. Nuko inkuru imeze, nuko bikomeje kugenda. Ngiye nitwa Mr Bean, dukomeje kubana muri The Update nguha umunsi ku munsi, dukomeje kubana mu biganiro guhereza umunsi ku munsi. Rero nkubwira ngo niba ukomeje kurikira ibiganiro byacu hano kuri Ben Empire, reba ko wakanze subscribe, uyingo muryango w'abantu 15,000. hanyuma nurangiza ukanda subscribe umbwire ngo unyandikire kuri 0789715647. iyo ngiyo yinyandikiye kuri WhatsApp tuganire. Niba hari utuntu ushaka cyangwa ari amakuru ushaka kumpa, unganirize undabura, umbwire ngo nuko bimeze. Ndagushimiye rero, kandi ngushimiye ko dukomeje kubana kuri Ben Empire, dukomeje kwiyongera bikanshimisha, tugakomeza kuzamuka bikanshimisha cyane. Ngushimira rero ko ukomeza kudukurikira. Nyita Mr Bean, mutarenza promoter ntago riba ryuzuye.